Santa na bogo toikera asugutwa kiresimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere EYEMO gose otorikere ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii Ndizi TV obwansu bwo Gusii Ndizi TV obwansu bwo tariki ya momotio nyino motangani omwaka wa 2024 keronsemeretuna niwendete gutwara ritkoria oria renge ligiya anenekera Bakenya mwensi asimwabeta mwarigani omwaka muya no gosemerikwa na ritkori tangani rio mwaka uyo ni goso mwaka uyo gani goria beire ritwere Rwanda onsi asikwarenge asingo kwarigania semesa EMANYIE JUMATATO asiritkore krongo beke bikoroto via Amis Josephat amonevarniosero eringwere na liagendere gwateka ime na isiko ya Gusii anena asiritkori tangani rio motenyo motangani omwaka wa 2024 boigana bakwana totomera uchumbe yao odenga kiwacha kire omwaka uyo gasaba Kenya bange pasemerina no mwaka bwa monjorelio no mwaka bwo semeri kiro monto na bwa tukani kwae anene ase omwaka oyo ase boigo abarai abanyarire bakoboriwa kwene kibuna omwaka oyo ngobore oyo bwengenjo ojya saba Kenya ane gotegerera ebirero bya Bakenya gabakenya aho nigo bayendete gusanga ibirengero byabo ekaro twariganirie omwaka moye omwaka 2024 wenda ontomende kengel kyao onde inga yaye kwarenge ase kwarigani omwaka bwo kwawe yakire andonsi asobedana kwarende semesa EMANYIE JUMATATO ndibwe manyana lyagenda korekana imena isiko ya Gusii asimiroberio awa gosemeyega awa yanyarake okorekana anene eli yogochengera omwaka 2024 goso mwaka muyase county ya Kisii mugavana we county ya Kisii nigara omoyiga bu kwarigani omwaka asegeti Nyantrago yegotoka ase ewodi ya ibeno ebunge ya Nyaribari chache eboigo ekerasa bemusie abo banyara bawikerana ase enseme eboigo asebiti abo neotorojina ebiminano bya aba birogo ebiminano by'omupira y'ababunge anene ase county Nyamira ase bunge ya Tutumasaba egikombe kya engoko gose kiribwisairo yoro mu bunge bw'enseme yo kyagenderera ase enseme eboigo ase bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii egikombe kya manduku gose Nyaribari Masaba na kirungi yagendera ase enseme eboigo asinsemo abo eminano ebyo byagendera asense yake na kwari ndio bana inche goikoma linyana dora sensemo ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina bokwenda sensemo ya X @Ndizi TV News boga kerenga lyao yenda kwitoma kiwacha kiro mwaka wethera se namba era se screen igora butobe naye goikoma lyo kardo kwathera na John Kebati yokone kana maligune chibi chago cheire asenjera yaben EMANYIE JUMATATO bono ni gotogo ijaga korua sechera ya Nyamira asibono abasamaria bayabanyara bagotarira abasibwa sechere yo anene asekirenga kyogo chaka omwaka na barabo asabasibwa banyara bako kerege tambakire kyo asebanyora abageni batari babotambe asechere yo anene no maite go sechera Nyamira nero kolende omorikyo Josephat ya misi nigatwara roboti rokobwatyo
Buna enchira EYEMO yogosanga na bali babwate okugania ase binyoro bito lituko lya lero nigo engayo yokabeire omo speaker we county ya Kisii Ondieki amono mwancho e Margaret banyara ko bagoikirana ase chera yabasiwe Nyamira eligochengera ogochaka kwa mwaka omoya o 2024. Siku ya leo tumekuja hapa Nyamira Prisons sababu ya wandugu wenzetu ambao wako hapa kupitia kwa ndugu ambaye anaitwa Rotich ndiye alikuwa amenialika, na leo nikaona na familia yangu badala tuende kanisani baadaye tuende nyumbani kutengeneza mandazi na kufurahia mwaka mpya, tukasema kile ambacho kidogo tulikuwa nacho badala tukule sisi peke yetu kule nyumbani, tukaona ni vyema tukuje kama familia tuishie pamoja na hao wandugu wako katika Nyamira Prisons. Ngwa ntarire kerona asibire ngwa ndoche kerona arwarete na kigeko era twatiga mune family koria mandazi ne megati twateba tugende korora bari bakare asechera turi na barabo tusabe na barabo tuchako mwako muya asomore gago kwana amonegeta seni kya Ndizi TV nigo omosbate Margaret atebiringa basiwe banyareko bakwebwa ase chinga kichanyare kyuba chigweta eki kyabairete ere amone ngayaye koirege tambokero gyogosanga amona barabwo. Kwa hivyo nikaonelea ya kwamba kwa wakati mwingi tunasahau hao wandugu na wadada ambao wamefungwa magerezani, hakuna mtu anayewakumbuka. Kwa nina gokire kyagera na nyoranga aba abubonsi baro kwe 24 nigo bali na afyengia ekworokinga babisa babo nigo babalendete buya batotere iribuya batosomeire bibungo buya abo bisaba banyanyimbo sechereyo bakorowanere omokonyi bo muteneneri anene sechereyo Chief Inspector Emmanuel Omotolema banyara ko bakogokera igitambukiro gitaro iyo yabene yaye Kisii Ondieki amonenga yaye. Nashukuru sana Madam Margaret kwa kututembelea leo kwa niaba ya Officer in Charge Senior Superintendent Mogaka. Tunashukuru kwa kutufungia mwaka na kutufungulia mwaka vizuri. Hii forms part of the rehabilitation process ya prisoners ambao tuko nao hapa. This is a great time that someone is sacrificing what maybe they would have prepared for their family. Tarehe moja wakaona wakule na wafungwa. And the better name maybe we are using is clients. They have come here because of many reasons. Chingaki echecho nigo abasibwa abo igo banyara ko bakwanyara libaga liokonyora engana yogosegeta nabo igo banyara ko bagosanga endagera gati yabo chisoda amone megati echo chenyara ko bachikwena noa amonenge yo yaye Kisii Ondieki chakula na pia ametuhubiria na tumefurahi sana na tumemwalika pia mara nyingine atutembelee na wengine wote ambao wangependa kututembelea. Tumekunywa, tumekula, hata ameleta keki. This is a rare thing around here, and it is a sign of sweetness and blessings to our people. Ine nunyale ko bagokomanya ase echera yenyamire gotoka. Ikiwa unatokea pande za Kisii, tunakuomba uweze kufika sehemu ambayo inaitwa Kadongo. Mbele kidogo utakutana na junction ya Misambi, kisha baadaye kutoka hapo hata ukiulizia utaonyeshwa you'll take a turn on your right, alafu utakuja mpaka jela la Nyamira liko around 3 kilometers from Oyugis Kisumu highway. We are doing our best to make sure that they are going back to the society and do the best back in. Egera baunchoreri chimbwa ne bikoru ko bakoirana chinga kichaira abana baito babe no moremba asitore na intu tobalenda asobo oboronge mpaka Nyasaye goika ekera akoirani oborwoti bwense atakonyora abantu twensimbi. Ngingo reportere taseni kya Ndizi TV kurwa echera ya basiwe Nyamira yegotoka ime county ya Nyamira eliterane Josephat amese Mbia mono morikyo to Josephat amisi asoroboti oru ase ababza bene kina batalire balina barobare asijichera nena sejereyo ya Nyamira katuko skabosyo moroberi bogo jikwena chineti asokurwani borweri bwa mareli
ase kaunti ya Kisii ni wojigosiori ubene chitariki inyomotio nyoyo edikarituko lia Aramisi anabune kirenge kemo gyokorwani oborwire bwa malaria ase kaunti ya Kisii bagokwana ase ensemo ya Nyantrago abu ase wodi yebeno abobisane ne kurwa serikali nene abo babere bakoriki abantu barojikwe ukineti jini go badeno morobiri oyo nigochikobwaterania ne kaunti ya Kisii yekora uno mugabana we kaunti ya Kisii barusimbarati erigo ikirania bokorari bokurwani borwire bwa malaria ase kaunti ya Kisii. Happy New Year. Tumefurahi sana kuwa hapa Kisii na tumekuwa hapa kwa muda wa wiki 3 sasa. Tulikaribishwa na gavana tulipokuja hapa na tumekuja hapa kwa minajili ya kuandikisha wana Kisii ndio waweze kupata net. Mnajua tumekuwa na changamoto nyingi sana kwa ajili ya malaria. Malaria ndio ugonjwa mmoja unaongoza katika wale watu wanatembelea hospitali za umma na serikali, na kwa hivyo tukaonelea ni vizuri serikali na kupitia Ministry of Health na Department of Health Kisii County tukuje hapa tupeane neti tukishirikiana na gavana wenu ndio tuweze kukinga wananchi wa Kisii kutokana na janga la malaria. Na tumeshukuru sana, tumekuwa hapa kwa muda wa wiki 3, tumekaribishwa, tumeweza kuandikisha wananchi wote, na tutakuwa na hafla kuu ikiongozwa na gavana wenu, gavana wetu atuongoze kwa hafla ya flag off ama kupeana neti tarehe 4 mwezi huu wa Januari 2024. Mnafurahia? Yes. Mnafurahia kazi nzuri gavana wenu anawafanyia? Mnashukuru? Na sisi pia tumeshukuru kama serikali kushirikiana na yeye. Omugabana we kaunti ya Kisii Barusimbarati nigobona nyare kagwe soki na komoja ane bali babeire bakwe murungani na gukwanda kibagi kiri nyaraga kwena na gochia sabana bari uchikwende skuru ase omwako yoka ukwana ase geti Kenya ntroga ase wodi yebino anene akarbaikirana somoro omsomo yegabu gochengera omwaka oyo igani go simba anyara kawate abuna bantu bali banyare bawe soki na komoji obwena ni bwae bwechipagi ase boigo abatebire na banyare bakomutigana akorende karabatebire na banyare bakorda chipagi chinde chingao egekogerera ni galengete gokonya abantu bali bataki kwenyara gose kokonya omugusi asorongoro gusi na kwene kibuna ogendere gochasa matukare bosiboigo ni gateruna ne chingaki emiremeda kere kurigwa asaba sae tari abantu gotwara endamwamu Bono ndaite kuboli onde bwensi ugokana yureji bag toko enda lendo rosi chiawo obeke ebicha yawo gose ya ruto otoletere gose na berego ekiaero nye chiana chikoko gechi gokorra ekiondo ko kiagweita tokolete ya golende nalia maberera ragenda aralia inse abandi naigura abana mbaru gete bataraye kuchibagi abonzi bagosoka kurunyomba ko bandi jibagi abana bagende skuru bagende kibarange skuru omwana naboko bwata kwabugolie bagi waika geita kwanye gachororo nandi gogosoka kwabugoli nalibara igubobe omwako yo muyeto taitenda amwamu egendense ndamwamu twatwarire ndamwamu matuka mange teko nyara gotokonya abasaye bakorere form 4 bakorere university no balisiko kange yento tokorengereri ngaki abana aba bakogenda ki college ngaki bakonyoa kigasi na chitenkanyole county ke kamugete lakini nyasaye no muya twansire korobu yaboke obokurumi bwale ngororo onye muigwete ebikuro biro ebikuro korukere kona ngao simba taraka na pending bills simba gento keyo bawo kura nesenge ncho nabatacherense mwanche mbatacherense pastangu akwanaga iga nga nkonge ekwango moyo konyoani nkonge take lakini bono ngo kongande kubwana ene chuma
ase chinga kichichu mugabana nyarakao kwandira magendero ali alengete gukora ase county ya Kisii gusari akorire asiboigo ali eira yogo jukwene kiuna ngorwani aro bokurumi ase county ya Kisii boigo nigo mugabana ate abuna nigo asweto bisi kendigete yo bokurumi boka bwale ngororo korende ate abuna tarigo chikorosa kurwani yo bokurumi asate abune kromo korra bande bagwa keriogi igo batachirwe cheito ni maete chabere chimbe amaliogi moi wet amange na amaliogi y'abantu bayengwa kanu chipara chiembe o chitale ngororo around yeye na decidiri etubwate contract EYEMO iga nyali bali chache na ande tokatware yende nyali bali masaba kere constituency ngakiteyo tocha gwaka n'abantu chibesa chiembeo manyange para nero re kurunga Simbarati road Simbarati mwanyako nyerora mwanyako re paleyo lakini abantu bande badenge pale isimbaka na nerororo mugane tinga kane paleyo ekera abantu barosi nankuru nyalibali mbaka nesengenyo n'abanyalibali abaibi mbaba abanyalibali mbaba ababazi mbaba bantu kiaba n'abaibi anyalibali nyuwete ngaino bogimambo kongeti no amavuta na mentete takongeti obogimambo kongeta ekemaene president ruta ngoto kaiga mumatengo bogimo bwa kongire mubwate kemaene ekera Kenya bagendete kwarigania na guchingira umwaka muyo 2024 niko bono banyare bakobori abarayi kwene kino mwaka oyo igango tegerera bare birengera bya Kenya anekera babori ryo murayi bwense korigereria na korremi chandiria Kenya bagwetere ndi banyare bakorusiwa ase amanganayo kago kwane gitaseni kandi Steve mwana siasa Lucas Ongangi niko bono amochirie okorusi kwe bange yabere ke gusuma Kenya nene aso mwaka eta asibona bori ya serikali nitakire koriri nganeyo na onyene ubwaga chwe nyumba ya Kenya yairena nere ko basuguma kebogima bono iga wakorira umwaka w'ibiri na tatu umwaka ubwata roto ku charities aso umwaka utokogenda we hope wetera se chinguru cha Nyasaye tuwegenete ng'aba Kenya mbachikonyora nafu lakini wetera se chinguru cha Nyasaye kulingana n'ubugambi bwese tuwa machi Kenya ni simba tutukane take because tuwa wata roto hope sasa serikali ya Kenya kwanza ni nyare kubadilisha mwa wananchi lakini bono iga ni state ye kubadilisha abantu bagendete kumia site aseigo tukuborie president to musikeruto ategerere mechando y'abantu mangana costi gerigoro kerigento kerigoro especially aligereria mangana maguta because ya maguta naro go kerigento no nena mangana ya kurunga subsidy nga yo bugambo gokonya because gisabo yeri atiri binde bya ndagukina mo so e point ye nena ari ko yiri maguta amaguta ka arete subsidy ya maguta ibe ni atigana no ubuyo amaguta ari ga gutachi kerigento egero bugima bwira nense yake igorende narogote banga ngaga bere sabotage ne n'abantu bande utonero ugure tyo bogambi na ndaga tebana nyare so means mweta konyara atebe mapema ngigasi amusinyire tanda gusubirwa Bakenya ya kiri na gotoretera igasi bikongu painful Bakenya genge una mangana ya sakahora ne rabantu bagende tabona boiga Kenya baligo se bagwatani balitwa sangana barabu igoro yebirengera libyabo igoro yo mwako yoiga anaro babwate ekrobate nani ko babwato semeri buno mwako 2024 igoro achiko mwako bomasen asabara ibara chiko tegere birengera libyaba Kenya asiboigo babolyo kubwatana no gusirana kwa Kenya Victor Nyakundi
na indi umwaka umuya ngobaganiria Gusii mwesi pia simuri umwaka umuya 2024 ko batakero ubugimo buya mwasi gasi buya na murende obugambi bwaitu bwa Gusii pango nere igora kerende lakini omorai gwensena ndreto ko kora imipango ko kyani ari bintu igotigatora mwachinga kya toremerani ibintu ko babiri buya na inde abantu bakanye chinkoro ubugimo barabumbori buya mono lakini tunasonga mbele tusichoke kupambana awisaidia abantu baito bose kuchesa imenye chesi amaya mwako motoero wo molende no bwanchana kubwatera neto tengekanya yeto aibande twarocha magakuru mwako uri kujya saba minto twababe na bari twakorera tabo benjira ya mose ye mwako 2023 ni gole ngoma kwa sekero yamo ona tokolemereranye chira kiribu na bateba tugomana n'ababwati segeko era wetera chinguru cyabo cyoka yose gende ngeyo keragende datika tugomana n'ababwati bafurushuri chira kiribali ibere cyasabana Abakenya gati abakenya bari asense ya Amerika na barabonigo batomire amaya y'umwaka w'igihumbi na mirongo ibiri n'enye anenekero bakwanire ali barocha abakenya togendete gwetera uyu kwana gwetera asinjira y'emitandao Dr. Isaka Newton Kennedy oibonoganiria abakenya amaya boigote abuna obokurumi n'obugima bokonga na bubwirira insi ya Kenya gutwara emechando aho kodende nigasabira abakenya gutwara gosemeli n'amaya y'umwaka w'igihumbi na mirongo ibiri n'enye. I am Dr. Isaac Newton Kennedy. This is my New Year's message to all Kenyans. Happy New Year to all Kenyans. May our God, the creator of mankind, bless all our countrymen and all our countrywomen, all the youth and all the children during this difficult moment of high cost of living, of rampant corruption, high taxation, and the unnecessary taxes. God bless Kenya. God bless Kenyans. Kurujinsa Jamaica wano ni otokwenda wikaze bunge ya Nyalibali Masaba asomo bunge bwensemeyo anyaraga koganiri abagusi bonsi n'abakenya maya anekerekirana asekemirano kiale ky'umupira kiale kwera ase enseme mandugo ni adena Kenya nigero chi ose nigasabira bonsi maya anekerekimirane kiale ngikwera ase ensemeyo ya Nyalibali Masaba tanga ni wakanya sambi yamona somwa ko muye na gutakira abantu banyalibali Masaba na Gusii yonse yabita mwako wo murembe ubwato botwerero no gusene go kanne ya turende no mwako oyo utogusaba bomya witani myaka ende yonse twatware na inje muno mujumbe ona lete iranga wekanga n'abantu bamitegas sekinjo pangateri bageli Umurai bwense Dr. William Ruto abu goroka ukwana nene karale kwariganio mwako muya na koganelia abakenya mwako muya osomuya 2024 nigatete nabono nigaba Kenya bonse bawchikubwatiraniwa asoko rwebirengere byabo bibira atumeke asoko beka monchole ao asense ya Kenya kakwana bago nigamente buna ene arengaki abakenya bachikonyora libagali saine asoko rwebirengere byabo bunanga serikali tagere ko remerimo yae asateruna nige serikali yae rachikubwatirania abakenya bonse bari bararwe birengere likiagera ekinege ukwaneka aserichiko. We are a society defined by opportunity, founded on free enterprise and democracy, where competition and merit are underpinned by compassion, inclusivity, and a strong sense of collective interest. Public policy must therefore respect, uphold, and promote this fundamental character, enhancing our aspirations by ensuring that everyone, and I repeat, everyone must be seen and heard, and that no one, and I repeat again, no one is left behind. For us to remain
a viable nation-building project, every Kenyan must be represented at the decision-making table. The public interest is safeguarded by our constitutional dispensation, providing for the implementation of state policy for the benefit of all citizens, not some citizens. This includes the implementation of social and economic rights, a progressive economy creating jobs and wealth, fighting corruption, controlling wastage, supporting public institutions, and protecting freedom and the rule of law. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nereni gasa beira ba Kenya maya asomwa koyiga aseboigo aboririo kubwaterana gati ya bananchi osaba ba Kenya amone serikali endego ikirani ebirengo bya magendero ase ensi ya Kenya boigo nigo Musalia ateduna serikali nigegwatekerenga kyo kwenekuna amagima ya ba Kenya aimokereri woro nande arendirwe asokobeka magendero asinsemo awo imeyense ya Kenya anne asogosira chikaunti. Fellow Kenyans, I hope you have all celebrated Christmas and shared the joys of the festive season with your families and friends. We have now put closure to the year 2023. I take this opportunity on behalf of my family to wish you God's grace and blessings for a successful 2024. Let us continue to put smiles on the faces of our loved ones and remember the less fortunate in our communities who need our love and compassion. The end of a season is a moment for us to reflect on the challenges we have gone through together and look ahead at the opportunities we have to improve our livelihoods. Our government has laid a firm foundation for sustainable economic and social transformation. Together, we should take advantage of the emerging opportunities to build a more inclusive and prosperous Kenya. Let us turn the tide. Now that we are all re-energized, may I wish you a prosperous 2024. God bless you all. Umurai bozomokonyi bumurai bwenseri katika shagwa nigo bono anyareka atabune serikali nigo yabekire mirubirio yokwenekuna nkore ndere gosingo bekire mirubirio asichera ase ense ya Kenya kaukwana ekero aikirana gose atara wikasechera ya Nyeri maximum security prison niga derune serikali nigo yabekire mirubirio yo boigo nenjire yamo aikororo nakoba omoyo bali basubire asechere yo sabatebuna mbakwa moyo asomwa koyo gabune bina byabo na birachikurirwa akiagera osimba chenji gitabicyabo ekero bali asechera asinzi ya Kenya hanene asechere yo ya Nyeri maximum security prison. Unajua siku tulikuwa tunatafuta uongozi, waliniangaisha mimi sana kwa sababu ya kumuunga Rais William Ruto mkono. Sio unajua? Na hiyo maneno Pastor Douglas unasema ya kuwekelewa inakuweko, it is not. Iko wale wamefanya makosa na iko ya kuwekelewa. That is true. Sasa mimi walikuwa wananitisha, wewe usipowachana na William Ruto tutakufunga, tutakutafutia makosa mpaka uende jela, si ndio? Walikuwa wananishika Friday, wanawanchilia mimi Monday, lakini mimi nakaa ndugu, kama hiyo watu ya maximum, sijui na kuna mimi nakaa ndugu. Sasa mimi nikaambia hao, sisi hatuwezi tishwa, mwanaume anakufa safari ngapi? Na hii jela ni ya wanaume na wanawake, ni ya kuingia na kufanya nini? Kwa hivyo si ati maisha yenu imefika mwisho. No, it's just a process, a journey. Na maisha ya kijana kwanza, mtoto ya kijana, maisha mwana yaka hene mwaba to kumana ya gashi ya robina ya gakuwa kadivyo wewe mwe ya mwe muji papia nguvu. The fact that you are here does not mean that you have been condemned to nothing, to death. This is just a challenge in life, and I want you to be positive about it. Vile pastor amehubiri, mkuwe na imani. Wale ambao walifungwa na wamefanya makosa wabadilike, si ndio?
Wale ambao waliwekelewa, Mungu asaidie apili zao siende through, waende nyumbani. Ase chinga keche jibono kao kwa na sechere yu ya Nyeri maximum security nigo muramuko nyimbo muraibu ENSA nyarakawate abune serikali ya bekire mirobeli ochikwene kuna abanyanyimbo anene bali bakolinda chichera anabasibwa ngolendu bale nemesara yabo chikomentwa ase amatuko alebosio. We try to make your life a little bit more comfortable, even as you are confined here, as you are denied liberty. We try to improve your quality of life. Ndio tuweze kukaa mzuri. For our prisons, wonders and wadaresis, I have good message for you. What you do is a very important assignment for this country. Kuchunga hao wangwana wetu ni kazi muhimu, na tunatambua nyinyi sana. Na ndio rais aliweka task force ya police and prisons reforms, tuangalie mambo yenu, maslahi yenu. Na ripoti imetoka na rais ameikubali. July 1st this year, tutaongeza mshahara yenu progressively within 3 years by 40%. Ndio hata nyinyi mweke kitu kwa mfuko. And we know when the morale of our officers is boosted, they'll take care of you even better. Si mungetaka tuwaongeze mshahara pia? So wanachunga nyinyi vizuri. So our officers, we want to encourage you that we are sure we know the challenges that you are facing. Your housing challenges, we are going to discuss with the PS Housing. Tunajua mambo ya allowances yenu, mambo ya mshahara, and the president has addressed that matter conclusively so that we can also be able to help you to become better people. Again, tunauliza madriver, tukiendelea tukuwa angalifu. The other week we lost many people hapa kwa ajali. I'll be going to see them later this afternoon, kuwatembelea wale ambaye walikufa kwa hiyo ajali, kutembelea familia zao. Tungetaka kuuliza madriver wetu wakuwe waangalifu wakati hii ya katika barabara, ndio tusipoteze maisha, watu wasikuje kuumia. Asensema ya ye omugabana we county yo ya Nyeri mtaikaiga anaranyaraka okwana ali anyareka okora ose serikali ya anyareka okora asenseme yo kwene kibona serikali ya enkobwatira nere nechichera asenseme yo asobokoreri obuyaboigo yaderene serikali anege kubwatira ne county nigo barachikwene kibona emerobelio hawa ya korekanda chichera nobuyabo rekanda chichera anene ekerose emeredubuna bali barasechera abange babo nigo baguchuchenchi chimbo chabo. Your Excellency, ningetaka nikufahamishe kwamba kuna uhusiano wa karibu sana katikati ya serikali yangu na this prison. Your Excellency, I am running a dispensary here ambao ninapea dawa, nimeandika nurses, niko na clinical officer na niko na pia lab assistant ambaye mimi mwenyewe kama serikali ya county ninalipa kusaidia Bwana Onchiri. Ni kweli Bwana Onchiri? We continue working closely together kwa sababu hawa ni watoto wetu. Na mimi sikujua kuna mambo mengi ambayo pastor ameongea, steps zile zinaleta watu jela, kama leo mimi siniko ndani kama nyinyi. Na yetu ni kuja kuambieni there is hope. There is hope in the new year. Mimi sijui Mungu atafanya nini, but God has his own ways of working for you. Kama kuna mtu ako appeal itapita. Kama kuna mtu ambaye pengine aliambiwa atavaa hii na mambo imeisha, you don't know what will happen. Kwanza tana mkiona kwamba the deputy president mwenyewe amekuja, unajua wanakuaga na mkutano wao wakiwa na rais wakiwa wawili. Mkutano wao wakiwa wangapi? Na rais ndio wako na nguvu za kusema funga kingongo, fungulia kila mtu. Hamuamini hivyo? Simnaamini hivyo? Omubunge ugatundu South Gabriel Gatuka nikabona machiri omubwasi miulo moja ni Kenya nekrobago sereri buna barachi kwenda asukurubekana anasoko moje serikali asoko gendera gutkombia na gutategerera ibiriro bya Kenya ukagukwana asikanisa nekrobago chingera ukwariga ni umwaka mu 2024 nigaterina nigere ase Kenya nigo yasukire birengo byaye kubwasa matuko amagega asaburo mubwasi miulo moja kwa serikali baga na gukora emirimo yaye buya ekogerana nonye bachitukurubekana kende ngeyo ya onchorereti. Mlifanya maandamano, mkaharibu mali ya wananchi na mali ya umma,
na hakuna jawabu lolote lilitoka katika hayo maandamano. Mambo yaliyotokea hapo ni upuzi, ufujaji wa mali na uharibifu. Sasa mmechoka, mmeshindwa na jambo lolote la kufanya. Ati nasikia kiongozi wa upinzani sasa ameitana mkutano ati anapanga kutangaza maandamano. Sasa nyinyi, kweli huu ni wakati wa maandamano ambapo wakati tunaona serikali inafanya kazi na wakati serikali imejaribu kufunga shimo ambazo ziliachwa na serikali iliyopita. Sasa mimi naomba the peace that has prevailed in this 1 year, at least in the second half of the year, that we pray that that same peace prevails in the next 4 years, so that the achievements that we have made as a people of Kenya, and I want to make it very clear that we cannot be seen to be celebrating that a government is failing. There is no government. There is no Ruto's government. This is our government. When a government fails, it is we, the people of Kenya, that are going to suffer. Ngwane ibono yomubunge yine rigotokeria mwari wa mangana itama ya osamangana osema Jumatatu asera tutabwate kengese kirigie chikosori ane aserita na otene ebiminano awo bechibunge nkoera byarenge igabari kibeto bechikosori no barasinse mecho ane bayendete gutwarganiria ankiende na barato tebi ngaki ebinga kurwa sebitiebi na ryagendera kokorekana asichinse mecho kuri ngwakira mbe monekera chorde gotengera Ndizi TV ne rubonsumo usi anene salire litko litangani ryomotenyi omotangani bumako jirwene meronke beri nainye enganchiri nsome bali babera munanja ne kurwa sensemo yo mutandao ndoje na Judith Omoke Hill kurwa sensemo ya YouTube aho dewana no alimi yumuroberio osino ara samangana mayawo na Happy New Year Ndizi TV staff ekara na ega singe tonyare to korambia mono Judith Hill makyombaye aho na Happy New Year to Oro Kisii Count and Oro Best TV Ndizi TV. Asante sana yende oyonde Kevin Mogendi aho na Ndizi TV and the entire staff. Happy New Year. Watching live from Mombasa. Asense meli ya Facebook ni doje na Abigail Nyosia, adhena Korochitao Hema, adhena Simbanetaya, Afinisant Kenyoru watching live from Iranda, Dominic Nyabuto, adhena Mwam Dominic, Korukeumbu Amasago, Ven Omwenga, no ale nera adhena Simbanetaya, Kuru Saudi Arabia, no Char William, na banga bange wabo Finicent Kenyoru koru Iranda Dominic Nyabuto Feni Omwenga Ochar William na mwensi pali mwene kuna mwatubwatirie ase emaroba yaboni kana somando jena Mayo Douglas na radena timu yeba adena Happy New Year. Happy New Year mwensi bali bagototengera kuruchinsema ao ime yense ya Kenya kikoraga chinsa isato nande ningirana ngomanyi emanyi chinsa isato kero tumayana legenda gwateka imena isiko ya usiku kubona genda kubwatia Ndizi TV nero bwansumusi asemerubirito ya kila lituko haneka abantu wacha kiro mwaka wejirubere meronkebere nainye kukukanirina genda gutubwatia ngwira nande gikoraga chinsa isato sinjira ya bene nindoje na masi kwamboka nera na bado tusimusau au de abantu ali ime yo anwale asemanyi Jumatatu memono asemendere koba imeyo moroberio genda kubwatia Ndizi TV nero bwansu bomba Gusii ne otobadana na John Kebati yone kibina mali ogine chibicha gocheire asenjira ya bene nande tumirane chikoraga isato eliane Brighton MAKORI.